Danke pasígunos den primer dia de no segmento caminda nos tabang compartir kubo receta ng bosaku por yudabo kubo salu pero a la vez nanta nutritivo. De caso di awe nos tabang compartir kubo nopal, blachi di tuna, algo que crece random den nos tur sukura anto nos nosa con bon eta. Bom, a mí se gusta beber juice de nopal, pero ese mi no por trajeta cerca mi amiga Débora, que estaba junto con nosotros en primer día también, nos está buscando juice de nopal también, más bom. Mes, nos receta de ave tajiba, 3 ingredientes, hopi fácil. Agua, tuna y un tiki honing. Así na fácil, ¿sí? Honing, un glass de agua y tuna. Anto, ahora aquí nos daban bisabo di con nopal of blachi di tuna ta asina beneficioso para nuestra salud. Nopal of blachi di tuna ta un alimento nutritivo y versátil con propiedad ng antioxidante, antiinflamatorio y prebiótico. Eta rico na fibra, eta favorece digestión, anto eta contribuye na pérdida de peso. Además, este mineral manera potasio, calcio, importante para los huesos. Anto, su consumo te ayuda a regular suco de sangre, disminuir que baja colesterol, proteger vos células y vos sistema nervioso y también es beneficioso para los cueros. Ese pues está el beneficio de nopal. Anto ahora que nos estaba mostrando con, nos está preparado el nopal of blachi de tuna. Pese nos mesterinos NutriBullet, anto un tiki agua. Mañana nos avisamos 3 ingredientes hopi, fácil con nos tour, ting prácticamente na nos casa. Nos está comenzando na casca el blachi de tuna. Nossa casca é blachi di tuna, kita tur casca, anto hopi bom pa bo, purba kue e parti, caminda e blachi di tuna, no ting hopi sumpinha na je, no? Pa bo no hinka bo mang. De forma que nossa purba casque mais fini possível pa bo no perde hopi di e comida pa dentro di e tuna, ok? Sita hopi importante. De forma que nossa casca nos tuna, pa so nos misteri e comida aqui. Comida que está hopi importante para nos bang blender. Nós traduz um tiki para bohaya uma ideia com receita aqui também. Então hopi fácil, você tem ideia também, não? Nós que do nabo receita não hopi fácil com nos tour por trás na casa de uma forma hopi simple e ligeira. Por corte também, vou usar aardappelschiller. É um que tá casca batata com né. Também tá handig né caso aqui. Pero pouco chu, mas também tá suficiente. Tá mira com comida de tuna aqui. Abira visível, anto e comida aqui, e lebe aqui. Dat je lebe in maniera aloe, pero un tiki glibberig zie. Nos acaba de casca nos blachi de tuna. Sí, nos tabang limpia. Ya así na nos tabang lagaturcos nechi, pa nos corta. Nos tuna. Nos tabang corte. Aquí da casca aqui na. Nos tabang corte na blocky, mas fini ko nos por. Pa assim na itabay hopi mas fácil den nos bullet, ok? Corte na blocky chiquito assim aqui.
O picos por usa e tuna aquí con manera no sabisabo bobo hasta come como carne banda di bo carbohidrato. Hopi fácil. Mira, así. Así. Matayin ka turcos. Then bo blender of bo bullet. Anto asini. Bo tapone. Bo awa. E caso aquí un glass di awa. Anto war. Turcos. Tabay blend. Ok? Bo por usa un blender. Bo por usa un bullet. Tu resei bo por usa ko e blaci di tuna aqui. Assim, turcos tá bom, será? Yes. Então, e bullet tá hopi bom. É sobre esta mula turcos fini. Ya? Basta fini, no tem num parte diz controlar se turcos abira fini. Mira? Assim aqui queda. Sim? Agora nós tabang ibe cola. Nós temos colher. Anto pa asina bo bebe mucho más fácil. Anto hope di nos remedi nang natural kunosta comparti kubo televidente botinku bebe nang na yuna. Hope importante. Masya importante mes. Panos bebe nang na yuna. Paso nang tabisa na yuna eta traha mucho más miho. Pero me kubo komisa bo dia. Na hope importante abo bebe bo remedi natural. Junto con cuchara nos da bancole más fácil. Ya nos acaba más li. Bo colador. Esa kita un bebida kubo ta usa masya bo mes pa bo salud nos bisabo quanto cos eta hasi kubo salud. Hopi importante. Nuestra colé, antosina bota bebé mucho más fácil. Vou guardar de un butter de glass, de un frigitel. Ya asina, vou por use turma inta, na yuna, pe ayudabo con todo lo que nos avisabo. Cuchara de honing. Matabasya ading. Paasina bo por mezcla e honing. De caso aquí, nos no usa cualquier honing. Nos usa raw honey. Esse aí tá honing puro. Nos usa com honing toch in suco. Nanta agregar suco conservante porque da bom. De caso aquí raw honey. Da masya bom mes pa bohuza, pa sobra. E não tem nada para conservar. Essa aqui tá nos bebida de nopal. Quando nós compartir cubo, então nós avisamos caba para quanto cos e bebida aqui tá bom. Par de cuchara, mehinta,
promeco po desayuda, di enopal aki tayudabo. Babo kolesterol, controla suco ding sangre, entre otro, bomba tripa, bomba stoma, you name it. Compartir receta aquí, anto laganos ako nga bay.